le sa bolo go ka re ba re go tsane re tla go lenyana tsena re ya ai ri tsena esa tsena ni family ana go re tla go lenyana tsena le re tsa go ai Mkanalon FM makombandela na kuhlanganisa kulonga ngisala station shorko eka mkanalon FM makombandela msubuno kuna motla hlanganeni mina na wena la sokorabo msubuno ko sungula wangu tiri wani ya hukuri lemena magedibiri makumembiri mune mina bikalanga pet matebola ingwana rasmatu wa jimo shtango mashingirtana wa shechana makona lo wandandaze ekutesala ngona kwa Afrika wabula kamkanalon FM chi kusukala studio 1 amasingita mall irigian hilenga kona nhlekan lo msubuno kwa kahle raisa jambo kama beri ngari vulavula ngopfu loko ri vulavula ngopfu ri nga nyanya jambo leriwana mixer wa mina kunjala Gauteng Mpumalanga North West ale Mpopo na we kuma ku audio streaming ya Mkanalon FM.co.za hala Mpumalanga he ala ka ba amukela ni dlami he ala ka ba Manda Soko ikona Mpumalanga kensa swinene ku mingisele Mkanalon FM makombandlela eka nhlekanelo iko hala ka ba Lawrence Obisi ikona Mpumalanga he ala ka ba manti bona yimani nga hlayi ngopfu nigcina kwalana mingisele Mkanalon FM akhensa ku ihlanganini eka nhlekanelo timaka titele titarisa leswi timhaka leti hi tshame hi bula hi toho timhaka leti ta ku va van'wamathekisi va pfa va twa ongeti vo hi vinyi va nawu hileswaku mehe loko ni kha ni ti fambela hi movha liya ya mina ya manyunyu munhu a ni yimisa ni nga n'wi khandziyisi hi ku ni n'wi kavanyeta bindzu ra yena kwala ni nga tshama kona la mavhengele yo xavisa swakudya hi lama ya tele mavhengele yo xavisa swambalo hi lama ya tele un'wana na un'wana wo langa ku nghena ka rihi kambe hala ka van'wamathekisi vo twi nga ri u xikolokolo nguvu ya Pitori wo fanele langa vo hi ku loko nga langi vo kutanu a ku nga bolanga a hi swona swisweswo mingisele Mkanalon FM se hi la ku bula yo mhaka yolela ka hafu kupela wara ya 12 la ku twa we kwalonga koku n'wangu hi wihi tshame hi vulavula hi swo kwala na namuntlha a engeta la ku bula hi swo timovha letiya ti jikajikaka ti ku yinini patrol a tipatrola vo vinyi mathekisi ti nga ngheni helo ka movha ya mina movha ya mina yi ngheni helo ka timhaka mina loko munhu a kombela layichi ya kusuka Giyana ya Polokwane ni n'wi khandziyisa famba a swi khumbi bindzu ra n'wina helo un'wana na un'wana le ku hanyeni n'wina bindzu ra n'wina hi ku mi ta mi ya khandziyisa vanhu kwale renkini loko va ta va ta khandziya ni le xitichini xexo mi nga ta va kuma ka xona mara loko munhu a lange ku a famba na mina nandzu wo huli kwihi hikokwalaho ka yini n'we mi twa nga ri u xikolokolo nguvu ya Pitori hina hi fanele hi khandziya mathekisi ya n'wina ku ve hina mathekisi ya lawo a hi nga ri kona na loko mi ya ma xava i bindzu ra n'wina ina kambe hina mi nga hi katsi i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twana le ka n'wangulo wa wena ka yaleyo ka 0860002543 kasi yin'wana mhaka leyi ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka yo i timhaka leti ta swakudya swa ala ku hi tshamiseka laha tanihi tiko ku swakudya leswi swi nga le ku dyiweni swi enerile swinene swi lunghile ka vanhu lava va swi dyaka swa ala mingiseri wa mina swi tikomba ngeti ntungu lowu wu ta tama wa ha ri tani a wa ala ku fika makumu laha vanhu va nge sweswiwani se swi yimini swa timhaka ta ku va ku nga ha vulavuriwi hi ku vanhu va hetelele va tikuma va dya swakudya ivi swi nga va khomi kahle loko a vulavula hi timhaka ta ku va dya swakudya swi nga va khomi kahle ka ni bula na van'wani tolo va ku heyi kumbexani loko mi fike kwale ka radio khalanga mi va byela vanhu va hunguta vana ngopfungopfu vana va xikolo a va vi na vukheta loko va kha va dya swakudya hi minkarhi leyi ya swikambelo ni hlupheke ngopfu ra vuntlhanu leri nga hundza ni kha ni invigilata metse xitsalo ra kona ni kombela ku ya xindlwanini nze ni tikusa kasi va dya se i swin'wana swa leswi mi fanele ku mi tsundzuxiwa ku vatswari ku mi tsundzuxa na vana van'we hi ku hi minkarhi leyi ya swikambelo a va vi na vuxiyaxiya loko swi ta ka timhaka leti kumbe swakudya leswi va swi dyaka hi ndlela yaleyo 0860002543 se ta va kha hi bula na va tihuvo ta vufambisi bya xikolo lava nge ri hardcore ku ta fanele ku endliwa xa n'wanchumu mayelana na timhaka letiwani ku ringanyeta ka ku va na state of emergency ya Eastern Cape na swo swi le ku vulavuriweni hi ku a swi nge koteki ku vanhu va yayarheriwa ongeti ko va switsotso
ivi swi tlhe mfumo wu nga vuli nchumu hi swona se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 kumbe u kandziyisa rito eka 065 744 3911 hi ndlela leyo mina na wena hi ta va hi kha hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi mhaka leyi hi bulaka ha yona kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko eAfrika wa vulavula eka hi ku haxela wena t kusuka la studio 1 a Giyani hi ndlela yoyoleyo se hi ku tumingisiro me ku we u ri yini u khome tihi timhaka hi ndlela yoyoleyo leswaku hi ta kota ku va hi sungula ku sumbunuka hi ku tani swa bolo hina hi vulavuli hi swona hayi hey hina swa bolo swa bolo hina hi vulavuli hi swona hayi hi le ka ta timhaka ta tiko mingiseri wa Munghana Lonene FM makoma ndlela a hi amukeleni loyi mingiseri a ri wo sungula nhlekano hi nhlekano swi tikomba ni nga lunghisa ni nga pressanga kahle la hi la ku ta twa mingiseri wa hina wo sungula hi kota ku twa ku va angula va ku yini va khometi timhaka eka nhlekani lowu loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta hi bulaka ha tona 0860002543 wun'wana hi loyi i fikile i nhlekani swi tikomba a ni swi tivi ni khomeni mingiseri wa mina swi tikomba swi ri na xiphiqo ku hi twa ku angula ku yini ku yisa mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 yingisele nangonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta va hi kha hi bula hi twa ku mi angula mo ku yini ka mi pfumeleli nsukela ni hundza hi la hi ta va ya yisa mahlweni endhaka lexi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela ya amukeleni mingiseri loyi ya ri wo sungula nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi pfukile minjhani mpokeni mbona bongani sala phala bona mina la ku na vukamela ya taxi driver vanhu va taxi va karata butte loko ngala ngitse umela ku hamba tsinga le ku saka la SABC ayo pride le into ndorobeni kulukwane la ku hayisa mara va tlhela va fika ka va hi pfalela patu ende ku ya ka wo kombela ku ri na shota ni kombela ku ri na moja so va ri a ko so ku taxi mali muni so ye fosa kantswa ke intani wo ifindisa intani era ai to ko var nan loko u hayeka phone ke ni ka ku pa ringin to nga ta ko hayeka la na tekro pasti ya me ya ti se mara sti va la no to ku va bona ya ke la tekti va tlha va fika ba hileswaku loko se va mi landzela va tlha va mi sindzisa ku mi nga fambi hi xo famba lexi n'we mi lavaka xona ni la ka xo loko ende wo ku va ri group food na ku biwa ku na ku biwa van'wana va tlhela ku pusa no ene loko ya police station le ni ta kuma police nkarhi n'wana va hetelela va nga ngheneleli ngopfu ka yona mhaka ya ni va twa ku ri vuva vanhu va yi ta zela va beka pana ha vutekisi a va pfumeli ku un'wana wa vona i wrong or munhu a nga tivisi ku khandziyisa lexi a lavaka xona i xiyimo xo tika xexo hi vulavulaka hi xona xiyimo xo tika mi vona ongeti a hi fanele hi endla yini hi ku swi tikomba ongeti tiko ra hina ku na nkama wun'wana laha ku hetela ku va na timhaka ta ku va kumbe ku langutiwe kumbe ku langutiwe hi tlhelo rere ra ku ongeti vanhu vo tindlela hi ku rhandza nawu wa ha landzeleriwa mana rhandza ngopfu mali ni tena loko swi vo fika emathekisi ya kubini u ya polisi ke loko va fika u va nyika mali va tshika homa ka swona a yi ndhawu a ka ha ri na nawu landzeleriwaka ho hanya kahle kahle wa hanya a va chavi nchumu a nga ni buku fika laha hayi a wu khipela xibama loko la ku na bori munhu ni khipela xibama so ku ni tiva khana hayi a nga na loko landzeleriwa ku endliwe nchumu leswaku nawu va wu teka va wu veka mavokeni ya vona ivi va hundzuka
tiko ra banana hi leswi va hi ku hanyiseni no swona. na me twe ripoti wa mina ni khensile nkarhi wun'wena ni khensile swinene a khensa 0860002543 nakona ka afrika wo vulavula ka munghana lolene fm makomba ndlela lamutlhe siku ra vumune ra n'hweti leya hukuri lembe na 2024 un'wana nte ri mhaka leyi ya mathekisi ta bula hi yona twi kusukusela ka hafu ku bile awara ya 12 kambe a swi mi arisi ku na loko mi tile sweswi hi bula hi yona kambe na loko hi vona ku xintshunxo xa ku hi nga xi kuma njhani sweswi a ni kumbexani mi nga ta na letiya timhaka hi ndlela yaleyo ti mi khumbaka mi twa kongete swi nga va kahle ku hi ti twa laha tikweni a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani papa mina hina hi pfukile u karhatela ya swakudya leyiwa lexi mahemu lama ni ma twaku va la ku hunguta vanhu va ntima Afrika swakudya a ni nga ma twisisi se na sungula ku swi twisisa ni ku hi mhaka ku swakudya hi dya hinkwerhu na lavo basa asi va ta va na pulani ya ku swi ta dyiwa hina ntsena vanhu va ntima hi ku se leswi swi xavisiwaka leswi a va swi languteli na factory swa ku factory ya kona yi le kwini va ya pfala kona va tshika ku pfalela vanhu lava va xavisaka swikolweni i khale na hina ku ya swikolweni na hi xava swikolweni swakudya laha swi stokiwa kona a ku ri kunene se sweswi a va lavisisi factory leyi vanhu lava va nga na swiphaza a stokaka kona hi la ni vilelaka ngopfu hi kona ku se hola ku hela hi langutisini va tumbela va jikajika va ya hala a va la ku khoma nhloko ya mhaka ku vanhu lava pfulaka swiphaza va va nyika ti-license leswi factory ya kona leswi endlaka ti-fake food yi le kwini va pfala kona kambe loko mu ku vantima loko mu ku n'we ku na lava va lava ku hi heta va heta hina vantima i va mani vanhu va lava hi ku mfumo lowu fambisa hi vo vantima la ni twisisa ku ta intelligent la tikweni lero loko va na mahemu ku ta hi le America ku va la ku hunguta vanhu vantima la hi lava va faneke va langutisa mara loko se ni langutisa varhangeri va hina vo tumbela va nyika vanhu lava ti-license ta ku xavisa swakudya leswaku swi nga ri kahle hambi loko u kuma expiring date yi ri right mara leswi high quality food hambi swin'wana swi lo repackagiwa a ku na munhu loyi kambe loko mi ka mi vulavula mi kutani mi twa kahle kambe mina lani a ni lava ku mi hlamula kona hikwalaho ka ku vantima valungu loko ku ve n'we mi nikiwe matimba yo rhangela swi vula ku n'wana mi fanele mi tiyisisa na ku byala vutihlamuleri bya ku vona ku na ku hlayiseka a swi na vuntima a swi na vulungu kumbe a swo lava va nga na xivono a va na matimba lava nga na matimba a va na xivono va ha xivona right? ni mi twile papa ni mi twile na khensa swinene i tlhelo rin'wana leri mi yingiselataku na rona ku lava nga na xivono va na matimba lava nga ha xivono va na matimba ai katika a ni tivi mingiselo mina swi tikomba ri na swiphiqonyana laha ka vuhlanganisi bya mina kambe na ku pfumela ku ri swi ta lulamisiwa hi ku hi kota ku va hi twanana kahle mina na wena hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka hayi Kalangarishi mpfukile hi pfukele mi njhani papa hayi mpfukile Kalanga ya na yena wela ku ni veka nyara vusiwana ka le ya vakulukumba lawa va ngo tendlele ku rhanda la patwini la Kalanga loko ma langutisa industry ya mathekisi Kalanga loko namuntlha vo pfuka va ku ha mapala mapatu hi pfala ti-main road na hina swi ta va tano ene ku ya hi mina nto swi sukela kwale henhla kwale ko swi vulavula swi kona Kalanga swi nga va ku nga humeleli ku industry ya yi-one yi controla yi hlupekisa the whole of tiko ra hina ma swi vona
ende xin'wanyana kambe loko muku yi hluphekisa tiko ra hina mi vula yini vona ni khalanga loko va kumala vo pfuka namuntlha sweswi va ku ya pfala ti-highway ta pfariwa ti-highway khalanga hina vaakatiko hi hlupheka sweswo swa tiveka swa humelela swi humelele ko hlayanyana khalanga va hajeka na titiraka ti nga ti kulukumba va pfala ti-N1 na yini tona like va ku endleka chaos nje xin'wanyana mina ni xi vonaku ne industry leyi kahle kahle loko ni langutile khalanga a no lava ku ta ku ni yimelela vanhlongele n'wana industry lewa loko yi khomeka ku kuma laha a yi ta va yi ri kule ngopfu ku komba ku hava na xivono na vona vini va yona va tlhela va holova hi xivona khalanga vanhu va tele vanhu ni holovisiku okheli wani a ni n'wi lava ku famba laha ka ndlela leyiwani vanhu va tele khalanga vanhu va tele a swi bohi ku mi lwela tindlela mara vona loko yo va yi fikile ya vona yi fika switano va holova hi xivona ma swi vona so vo pfumala xivono lexi ni lava ku vula xana kahle kahle na industry lava yi khome hi vanhu lava xivono khalanga yi nge yi khayisa na mitirho yo tala swinene na timovha mina ni tshembi ku a swi ta boha ku va lava nga timovha va tirhisa transport ya vona a hi ta famba hi ti-daytime because swi nghena kun'wana na kun'wana khalanga loko ku va ku sungula development ya tiyindlu kwini taxi ta meka sure ku ya nghena kwalani khalanga yi teka vanhu va yisa mitirhweni mara xivono xa va heta lava a va na xona xivono khalanga ku va kurisa disindustry va heta lava ni vula va swideyine a vo ta va ta medical aid loko ri taxi driver yi ri na yona i tlhela na pension fund i va na everything leswi munhu un'wana na un'wana ka tikhampani letikulu va tirhaka va va na swona loko vanhu lava hetsela a va na xivono khalanga industry yi kuma ngopfu leyi nga contributaka leyiwani ka atiko ra hina khalanga mara a yi rhangeli vanhu va xivono khalanga a ni la ku veka malama mavonelo ya mina khalanga na mitwa loko muku a yi rhangeri hi vanhu va xivono a hi tivi ku vovinyi va swo va ri yini ku swi tani ku va hi yingisela ngopfu loko va kha va twa mukha muku a va na xivono swi va khoma njhani khalanga va na xona industry leyi khalangani i khale yi ri kona ende sweswiwani a ku fanele ku ri yi ri na a solid plan or like swi swi tiveka ku loko driver teti hi na medical aid hi na pension fund hi na everything because a yi industry leyi competaka na mabazi because until ku na mabazi lama tleketlaka vanhu va competa na vona va yisa because tekisi khalanga yi convenient yi nghena everywhere khalanga loko ku vota ku na development hala va ta fika va heta va fika va create taxi rank not taxi rank leyi ku vanhu vula ku xindhawanyana va nga ta yima kona va teka vanhu va va yisa mitirhweni so yi na potential ngopfu this industry khalanga mara yi na potential kambe ya tsandzeka ku ya ka kinetic ya yime ndhawu yihi khalanga mi swi veke kahle na metweli voto wa mina nkomo 0860002543 a yini mahlweni hi vulavula hi yo mhaka leyi hi twa ku n'wangu wa wehe hi wihi hi ndlela leyi kambe sweswi hafu ku pele awara ya 12 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise kwini nhlekani tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku hela ka vhiki loko hi nga langutana na kona tindlela hinkwato ti kongoma hala ka hina ya ku ta va ku ri phulani hala ka bungeni hala hi mhaka leyi hi vulavulaka ya timhaka ta ku va hi kha hi kungela ku ya ka Xitsonga Music Awards ya vu 19 leyi nga ta rhurheriwa leyi Ankoankoa Stadium hi ti 21 ta n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2024 a hi dzikeni hi vulavula hi timhaka ta vutleketli Afrika-Dzonga laha mina ni nga tshama kona ka ha ri na hoyihoyi n'hweti leyiwani hi nga ka yona ku na nhlengeletano na vakulukumba lava va nge le ku lwisaneni na ku vona ku va nge le ku lweni u lava ku vona ku tibazi mabazi ma vuya veririma mabazi ma vuya tindhawini ta Giyani se ku hava mabazi sweswi ni yo vona rin'we laya ra ka Phadziri na rin'we laya ra ka Risava a ni swi tivi ku tibazi ta ka John Hlungwane na yini ti kwihi kambe ni ta vulavula hi sweswo siku rin'wana sweswiwani ku na muyingiseri a nga yima laha a lava ku va a hi pfuna ku twisisa mhaka leyi nge le ku rileni hi yona kantsu wo sungula hi loyi i nhlekani minjhani
papa mina hi pfukini n'wina minjhani? Hi pfukini. Ni ta va ni ri xikalavito Khalanga. Ni kombela ku vulavula ka le ya mathekisi. Ya. Mo ni sungula hi ndlela leyi ni kombe ku yi jamba. Loko munhu a ri le kule na swilo hi nga za hi ku swilo swi nga munhu a nga le ku swi voneni swi sasekile. Ya tithekisi ya hlupha. Hi ndlela yini hi ndlela leyiwani cause ni twini van'wanyana va ku hina va ti-private hi le ku hluphiweni Khalanga vana va tshama va kha va hi hlupha loko hi kha hi layicha swi nga tingaringari swi ku yini swi ku yini. Khalanga ka hiking spot ku na problem yin'wana yikulukumba ngopfu. That is why vanhu va mathekisi va nga pfumeli ku vanhu va ya ka hiking spot. Cause loko wo suka u ya ka hiking spot u fika u khomiwa ku za anikaneti i responsibility ya wena kumbe i risk ya wena loko u suka u ya ka hiking spot u ya aku hiking. Mara ma swi tiva ku ri hi minkarhi yo talo mi tshama mi twa ku ri vanhu va khomiwa nkuzi swi ku yini. So ku ya hi mina a taxini a va pfumeli ku ri vanhu va ya aka hiking spot. Hi mhakeni ya ku hi va hi ri karhi hi tirhisana ngopfu na government laya. Ku na mali leyi hi contribute-aku loko hi kha hi famba aka patu ra government. Lero loko mi nga langutana ngopfu na swona mi nga za mi ti byela timhakeni ta ku wo dyela xikhwameni a hi ve kha hi dyela xikhwameni ende a ni vula timhakeni. Mali leyi mi yi contribute-aku mi vula ku mali ya yini ya permit? Okay, leswiwani mo ni ta vulavula ngopfu hi timhakeni ta le Joni ni nga vulavula ngopfu hi timhakeni ta le kaya. A Joni ni ta vulavula ngopfu hi timhakeni ta le Joni. A Joni taxi yin'wana na yin'wanyana laha mi ni tirhelaka kona eka association yin'wana va ngo i AMSA yi kumeka Alexander. Taxi yin'wana na yin'wanyana a hi leyi nga ngheni nkani sweswi yaleyo na yi tiva. Ayo. Taxi yin'wana na yin'wanyana hi vhiki yi hakela 200 rand. Swi komba ku hi swi vitana ku i ti-fees ta le ofisini. Layani endzeni ka office ku na ti-structure leti va ngo i ti-chairman i ti-treasury i swiyini ku hambanahambana ka swona swilo leswiya. So ku na mali leyiwani yi sukaka ya ka government. That is why mi twa va ku government yi endlini ringi a yi endliwi hi association. Ringi yi endliwa hi government. Ivi loko yi endliwa hi government ivi na yona yi tlhela yi va hi to timali leti ya hi nge le ku contribute aka to ku na mali leyi humaka ya ku aka government. That is why na sweswiwani loko hi kha hi vulavula timhakeni ta ku kombisa sweswiwani ku na BRT lava ku ta nghena kwala ku tsala a Joburg ku ya fika a Alexander via Randburg. Ita ku i government swilo leswiya. Government yi twisa ku ri patu i ra yona. Mara iko a yi zangi yi va na allowance yi fika yi ku na ku ta nghenisa bazi na ku ta famba lawa. Yi fambini ya ofisini kumbe ka ti-office leti ti operataka kona kwalaya. Va fika va tshama hansi na vona va ku a hi twananeni timhakeni ta ku hi teka ti-permit hi mi nyiketa timali ku ri hi mi baya out. Mi kota ku mi susa ti-taxi ta n'wina hi kota ku hi nghenisa timovha mabazi ma hina. So hi ndlela nyana yin'wana ni zama ku languta ku zama ku vula timhakeni ta ku there's a relationship between government na the-association. That is why loko mina n'wina mi kha mi famba mi kha mi suka ka Malamulele a ku na loyi a kanetaka timhaka ta vuxaka byebyo bya n'wina government ku hava la byi kanetaka kumbe a lavaka ku byi nghenelela ku ya hi laha mina nga kona. Kambe lexi nga kona i ku mina ni le ku tifambeleni hi xithezani xa mina ivi ni hlangana na munhu a ku ni kombela ku layichiwa na mina ni ya matlhelo ya kwahala mi yaku kona. Ivi hi swivangelo swo hambanahambana ni n'wi layicha. N'wina mi nghena kwihi? Hi nghena ka timhakeni ta munhu luya a fanele a ya taxi. Xilo lexiwani xi nga authorize. Hi mhaka yini? I customer loyi. Mara nga swi lavi ku famba na n'wina i customer ya bazi. Na ro bazi swi komba ku mi le ku tekeleni ka lava a ni ri swo fana na ti-Uber Khalanga ku na ti-Uber sweswiwani. Ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku
mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi Ai, Kalanga. Mo ta tshela ni vuyi. Zona butayiseka. ni mi twile vutomi mina khensa swinene a hi twaneni mahungu a hi twaneni ku mavhengele va hi khomeleni kusuka kwalani ta vuya hi ya mahlweni ni lava leswo tani mina a hi ngheneni hi njhekanjhekisana 0860 002543 ndakati tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka munghana lona FM komba ndlela a hi ku twimingisela mehe kwala u nga yingisela xiteji xi ri koho eka nhlekani lowu a hi tweneni ku hi nga kuma un'wana hi twa ku ye a namusa mi ehleketa ku yini hi xiphiqo xexolexo hi va ka hina xiphiqo xexolexo hi lavaka ku va hi twa xoho kusuka eka wehe ku u vona ongeti hi fike njhani laha a hi amukeleni un'wana mingiseri hi lowu hi nhlekani Nhlekani minjhani Pet? hi pfukele minjhani papa Hi pfukile. okay Na mina la ku khumbanyana yona leya va mathekisi ma. Non'wana wa lava va vo tleketla swimovha leswitsongo swo landza vanhu makaya. So hi va na ti-problem ta vanhu va mathekisi most every day. Especially mi kuma va nyike tindhawu fana na le timolweni. Mi kuma ku ri va na renge ya vona. Loko hina hi fanele hi ya kumbexana hi ya pick up ka tindhawu teto ku va problem va hi lwa lava hi sala lebyi nkarhi wun'wana ivi hi ka hi fayiniwe na timali khomiwa va movha wa wena u fanele humesa 1000 ku ri fanele huma so va hi nyika problem nkarhi wo tala va hi nyika problem kuve hikokwalaho ka yini bindzu leri vo ri va siya handle hi ku a ni ngo loko ka ku endliwa timhaka totoleto ta ku se ku ta bindzu leri ra ti-Uber xikombiso a ri fanele na vo ri va kumile a hi swona ri va kumile rera ku na voho va kota ku hoxa xandla eka timhaka teto ta business rero ku tlula ku va vona ka ungeti vona va nge koti ku nghena swi nga leswi to tshama yi ri nyimpi loko van'wana va kha va tirha ka rona va va khumbini Buthete ni suka tithekisini na mina tirheni nyana 15 years hala tithekisini loko ni tata inana va nyikiwile chance yaleyo loko ta sunguriwa bindzu leriwani va nyikiwile chance yaleyo ku ri xavani timovha mi rejistara ku ri hi kota ku antswisa vubindzu lebyo bya transportation va kona lava nga nghena van'wani va ti-owner ka business rero a ku na munhu a nga pfaleriwa handle ene na swilaveko swa kona a swo tika ku fana leswi le thekisini swi kona swo tala swa fambisana naswona swi swa taxi hi ku ri hi aplya tipampiri to fana timali leti va ti hakelako ta ti-tax na hina ha ti hakela hala ti-Uber swi kona sweswo hinkwaswo ko va ku ri nkarhi wun'wani va hala ku tikisela na ku hanya xikhale munhu wo fana na munhu wo famba hi wheelchair i va tikeriwa loko a fana ya a timhaka te le timolweni loko a fana a tirhisa taxi loko vanhu va heta ku xava tinhundzu ta vona halaya va tikeriwa ku va va tlhelela taxini va tirhisa taxi that's why va gcina va request so mara vo gcina va tibyela ku kumbexana swi va ku ri vo tekeriwa bindzu loko munhu a ka endla tano ku ve munhu wa taxi i ta va tshama ri kona ri ku va munhu wa taxi munhu la tirhisaka swa vutleketli leswin'wana na yena i ta tshama ri kona wa le bazini a hi ta tshama ri kona so a hi twisisi ku ri i yini kumbexana lexi endlaka ku ri vona va titwi nga ri kumbexana vo antswa ngopfu ka van'wana so i problem leyi hi hlanganaka na yona most every day a mi vona ongeti kumbexana swi nga va swi endliwa hi ku va tshikiwe ngopfu va tindlela ku rhandza hi ku khale swilo leswi swi kha swi endliwa va ze va na timovha ta ku ti famba ti sivela vanhu va ti vitana tipatrola va pfa wa yi vona movha i ri kwala Giyani kwala yi tsaliwe ku Gauteng what patrollers va yimisa mathekisi la patwini va makuma va cheka ti-permit ku munhu loyi wa ni fambelana na permit ya hikokwalaho ka yini va nyikiwe matimba walawo a hi swona kumbexana swi nga hi fikisa laha hi nga kona va twa kongeti xin'wana na xin'wana lexi endliwaka gondweni swi vula ku xi fanele xi endliwa hi vona kwalano na swona swi kona hikuva swi va ku va mfumo na vona a va ngheneleli ngopfu ka problem leyi va ku hi ka hi hlangana yona hikuva matimba lama va nyika hi vona loko no mi byela ku na va yisa lava le magondeni va maphorisa le magondeni va va chava ngopfu va yisa lava taxi va va chava swinene hambi kumbexani ku chava ku ri va ri va dume hi ku dlaya or yini mara leswi va va chavisaka swona i problem yikulu Buthete
mfumo wu fanele wu nghenelela kahle ka problem leyi va nga ku twangeni. Nemetwe. Nkhensa ngopfu hle. Okay, 0860002543. Hayi kuthi mixoro mngaralo lapho. Un'wana dlewe wa mathekisi u dlewe aka ndlela ya kusuka aPolokwane u kongoma a Leboago. Va ri ku kombeleni ka tilifiti a fika la ku chicha van'wana a movie. Se swi komanga ku loyi a lava ku n'wi chicha ka movha liyana hi a ni sweswa xibamu swi tsakisa hi loko zi i rhanga i wini. Se hi la xiphiqo xi talaka ku va kona hi fike njhani ka xiyimo lexi hikokwalaho ka yini ni fanele mina ni sindzisiwa ku ni ya khandziya 4 ku ve a ni swi lavi ene mpela ku na van'wana va hi khoma kahle hi loko khandziyini na hi khandziya ku mathekisi kusuka agiyani ya Polokwane a swi tiva ku hi famba kahle ngopfu kambe xiphiqo i ku hikokwalaho ka yini se hi fikela ka ku hi sindzisiwa ku xikolokolo nguvu ya Pitori yi fanele khandziya thekisi na hambi nga swi lavi un'wana hi loyi ni hleka hlekani vana Boetkat na vayingiseli hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula. Boetkat ni mi yingiseri leswi nga hi fikisela hi nga kona i ku ri lava nga hi rhangela kumbe va hi komba ku ndlela ka tiko ra hina va ba matsanyi hi ndlela leyi va kona ka taxi industry. So loko u va kona ka vona swi endla ku ri vubihi lebyi endlekaka ka taxi industry byi va khumba. So hi nge kumi xintshunxo xa ku lunghisa taxi industry loko ku ri ku ri vanhu lava nga hi rhangela va ha ri kona kwala ka business rero. Mi nge vuli moku ku nga hayekiwi kusuka ka Dzumeri ku ya a Tzaneen loko ku ri ku ri maphorisa ma swa le magondzweni ma kwala ka Dzumeri ma na ti-taxi. Loko i ku va ku hlupha loko i tsutsumela ka maphorisa malama i ya tsutsumela ka munhu yaloye a nga na ti-taxi tinharhu i ku i hlupha hi van'wamathekisi i vona hi nga ri ta ku pfuna a nge ku pfuni. Ku ze ku va na ti-car patrol hi fikise ku yini ka ku va na ti-car patrol ti yima patwini ti yima na ma-traffic cop laha xixopanini xexo xavisa swakudya laha ka Skop laha ku fanele ku tshama vanhu a ndhutini nyana. Car patrol yi yima na ma-traffic cop kwalaha va ku yimisa xikan'we hi fike njhani kwala i mhaka ku ri ma-traffic cop lamaya ma na ti-taxi. So hi nge pfuki ve na xintshunxo loko ka ha tirhisiwa sweswo. Nemetwe Hi nge pfuki ve na ku ri leyi ya taxi industry Boetkat hi nge yi solve hikuva ba matsanyi vanhu lava hi rhangelaku. It's either hi vulavula hi kulukumba wa transport loko mo cheka ma ta va endlisa ku yini vakulukumba laha association yin'wana na yin'wanyana yi na munhu loyi a nga nkulukumba wa maphorisa va n'wi teka va n'wi tshuneta kusuhani na vona va n'wi nyika position ya ku hayi tana na timovha ta hoxa la xinkwa hi lexi se n'wi mi tata mo ku yini Nemetwe inkomu 0860002543 ni kandiela Miehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. un'wana a nga rhumela email ya mathevela dp@sabc.co.za i ri nhlekani Boetkat van'wamathekisi va endla ungeti hi vona vinyi va magondzo tiko leri va nghena kwihi hi mpela loko ni layicha xaka ra mina ka movha wa mina ntiyiso kambe va nyikiwe nkarhi wa ku va va endla tani va pfumeleriwa ku va va endla ku rhamba hi ze hi fika laha ni nhlekani Hi, Boetkat. aye bot Mpfukeni. hi pfukile hi ngopfu Hi pfukeni. Hi sunguleni laniwani. ya Lexi xi misleadaku ngopfu industry leya i vanhu va Santaco. Hi ndlela leyi a va byeli ntiyiso va ti-taxi ku va fanekele va operatisa ku yeni ka business leri. Mo ni mi nyika xikombiso
a hi nge vo va Shoprite for example kumbe tikhampani letikulu ta ku xavisa swakudya kumbe swin'wana na swin'wana ti-fenchara a to lava va ti-street vendor a ti va lavi la mapatwini va xavisa swilo leswiwa just because tona ti comply na ku hakela ti-tax ta mfumo kani munhu le patwini vhela a va langutelangi tax ya ku fika kwalani se mi kuma ku loko i fanekele ya xava apple exitaratini i fika i tshikisa ku xava apple va ku famba xava ka xopo leyi leyi nga registered a hi ta ya kwini as a tiko a ku nga ri na la a hi ta ya kona so lavaya a va va byeli ntiyiso ni byele ngani botpet kusukela ka loko petrol i karhi yi chika every time yi ri ku chikeni na tin'hweti ku ringana maybe 2 or 3 or 4 if I'm not mistaken petrol le ku yina hansi a ni tshamangi ni twa va ku taxi ya kusuka ka n'wamatatani ya Giyani hi ku a hi ma hakerisa 30 rand se na ku ta va 15 rand yi tshama yi kha ya henhla always okay vanhu lavo se va hluleka ku afford ku khandziya ti-taxi ta vona va ya patwini va ya kombela masiku ku va rini va kombela lefiti mara loko ya taxi rank nge swi ku ni ya kombela lefiti ni ya khandziya taxi mara ya patwini ya kombele ka lefiti which means mali ya wa yi ringanelanga mara i fanekele fika le fanekele ku ya fika kona mara the very same people lava lava ku va support mundzuku ku khandziya ti-taxi ta vona hi wa ta ku terrorize wa yisiwa hala na hala yisiwa hala na hala va rivala ku va fika kwihi so industry ya ma-taxi yi operate hi ndlela yin'wanyana ya ku ene va le ku yiseni business ya va hansi a va le ku swi voneni ni byeleni a Rustenburg swi humelerini siku ra ku hela va sukuxisa vanhu timovheni mphakati wu respondini va hisela ti-taxi kun'wana na ti-insurance va nga ra ti-insurance hi ku i nge heli against vanhu i expecta ku ta wena i ri any cooperative yo karhi kumbe njhani a swi koteki sweswo kambe xivutiso ku ta tlhe ku va mhaka yeleyo ku hi ncini lexi a xi fanele xi endlekile loko ku kha ku ndzundzuluka swilo swo tala ku katsa na yo thekinoloji loko yi kha yi cinca yi kutani onge liya ya va short left yi va dlaya mos but business rin'wana na rin'wana ri need ti-skills to karhi ku kota ku ya mahlweni a ni tshamanga na siku na rin'wana twa ku ti-taxi owner kumbe ti-taxi driver va fanekele va attenda some inductions to karhi ku tiva ku how to handle passengers how to do this and that vona vo ti endlela dyo va swi lavisaka swona ene hi le ka technology hi le ka fourth industry as we speak right now swi le ku cinceni vanhu va lava swilo swa quick loko i fika taxini va ta ku byela ku taxi ya Polokwane nge suki i xota hi munhu wun'we i ya tshama 2 hours hi nkarhi wolowo ni laveka Polokwane mi hleketa ku ni ta yima kumbe ni ta laha xa quick se vona va ha operate hi system leya ya khale ene leswi swi va hisaka ndzhaku la swi dlaka swi fika swi va force ku va fanekele ku huma mapatwini va ku va patrola vanhu va nga layichiwi ehenhleni ka mali ya mina choice ya mina ku fanekele na ku famba hi i mhaka ku a va lata ti-familiarize na swilo leswi swi endlekaka hi le ka fourth industry sweswiwani va salele ndzhaku ene business ya vo yi le kuweni and loko va vulavula hi ku salela ndzhaku ma tsundzuka ku khale va a va tlanga tinsimu hi LP ivi swi cinca va tlanga hi ti-cassette swi cinca va tlanga hi ti-CD swi cinca va tlanga hi ti-USB a ntsundzuki lava va ti-cassette va ku mi ya tirhisa ti-USB tanani ma ha tirhisa ti-cassette ni vula leswi hi mhaka ya ku na vo van'wamathekisi loko va fika va kume ku ri na tibazi mabazi lama ma khandziyisa vanhu ivi vo va ku hina hi swi kotini a va nge koti se sweswiwani vo van'wamathekisi va fikeriwe hi sweswo swa ti-taxify ti-Uber sweswo se a va ha swi twisisi va fanele va endla yini vona va ha lava ku tirhisa sambhoko ku munhu i ta fanele a ya khandziya hi nkarhi ene a swi nge tirhi but this is a free country leyiwani leyi ya mathekisi va nga ku lweni ni vurisela na swa ku va wingisela ngopfu ve nge yi wini ya ku hi ta khandziya hi khandziya lexi hi lavaka swona hi mali ya hina swi helela kwalano so yeleyo fanekele va swi tiva sweswi a no swi ta fikisana kule ku a ni nge pfumeli phela ku swi nge tirhi so a va pfumeli ku famba na minkarhi va twisisa ku vanhu va lava yini and then va ti-familiarize na swona va sustain business ya ku va mahlweni i nge ya teka quantum kisa ku yi ta ku tsandza ku hakela na ta pressurize ku khandziya quantum leyi nga ta suka hi phone khanela ku ya fika a Polokwane hi 1 a swi koteki sweswo hala munhu wa ku i arrogant a nga vutisiwa a nga kombeli nchumu na la patwini i tomi munhu mara byebyo ayi mi twa lomu mazona mathekisi mibazonda leni va hi fambisa kahle ngopfu hina hi fambaka hi vona va hi twa na loko hi vulavula ka man'wana va hi chicha na le kaya kumbexani mhaka ku hi mina hawa swi fambisana na n'wina butpeta ku na munhu loyi a nga mi tivika swi vona sweswi va arrogant ngopfu vanhu lava ya very arrogant leswi swi nga ku na ku khandziya taxi va ku endlela favor va rivala ku hi le ku va hakeleni hi endla ku a tshama rinke na va na business swo ndla nga ku ho boheka that is va mi kuma ku walusa swin'wana na swin'wana lexi va challengeaka a va zaminyana ku anamisa mihleketo va famba na minkarhi a swi tirhi swilo leswi va swi endlaka so loko ka hetisela hi ku n'wina mi hetisela mi ku nyimpi leyi va nge le ku yilweni na vakhandziyi va nge wini
a va nge wini ve le kule ngopfu na ku hi wina i nge lwi na mphakati a swi koteki the very same people lava lava tshama ku sapotela ku lwa na vona a swi koteki ve nge yi wini a va relax vanhu va ti-taxi ti-owner a va talangi ve nge yi hluli ta hina ndlela ya ku dila na vo hi nge tshiki ku hayika hi ta ndla leswi hi fafodaka swona fambeni mixera ku hina nge hi hluli ta hayikisa kambe xivutiso van'wani ve ri na ku hayika ko loko ku na switandzhaku a mi chavi ku van'wani mi tlhe mi khandziyisiwa ku endzhaku kumbexani yi vhe yi loka movha a wu swi tina ku i unlocka ku yi kota ku chika na swin'wana na swin'wana n'wemeriyi 0860 ku losela tshengenteka tingani hi ta ya mahungeni ya misava kumbexani hi nga ha kuma wun'we enhlekani Ahee minjhani Bootpet? epfukeni minjhani but Hi pfukile. I can Ni kombela ku va xikalavito. inkompa Bootpet aka mhaka leyiwani ya ti-taxi hi ku vona ka mina leswi swilo swi fambisaka swona ku na kun'wana swi nga ha fambi kahle va fike va titwa i nga ri vona hi vona mfumo kahle vanhu lava hi ku laha patwini la xin'wana na xin'wana vo ti endlela ni twa swin'wana ni khensa loko mi koti ku yi khumba namuntlha ku na ndlela leya ya ku ya kusuka a Polokwane hi ya a Giyani Malamulele mina ni famba hi movha liya ya i-7 seater so movha liya mina ni yi tirhisa swa ku endla swa Uber hala Joni ni nga kona mara loko ni ya kaya ni va ni nga ri ku renkeni ni famba mi kuma ku mostly ni famba na family ya mina va fika va hi yimela laha Mugezi a garage liya ya Shell garage liya loko va mi yimela laya va ta va tele too much va fika va ku ya hi lava 1500 otherwise u chicha vanhu lava nga na vona la nkarhi walowo mi letini mi ya kosini nkarhi walowo mi letini mi ya kosini a mi hetele hi nga ha swi tivi ku hi fanele hi endla xinjhani because vona mina a ni layichi vanhu apatwini na vanhu vo hayika na a ni layichi na vachava a ni layichi na vachava so na sweswiwani ni vulavulaka na n'wina ni vulavula na n'wina ni ri a tirhweni a ni yo yimela munhu un'wanyana so ni ku na yivanyana karhi mara vanhu lava ti-taxi va hi abuser va hi abuser swinene so a hi swi tivi ku va na nawu wa ku va fanele va xanisa vanhu hi ndlela leyi va va xanisaka xiswona kumbe ku na swin'wana va nga tshikaku swi endleka na loko ku ve mfumo a wu swi kota a wu to hi pfa na hina because minongonoko ya endliwa lomu ka ti-TV na le ka ti-radio mhaka ma endla mara a va le ku dyondzeni ka nchumu vanhu lavawani no ni mi twile buti wa mina ni khensa ku leyiwani ve le ku yi landzeleleni hi ta twa ku yi ta hetelela yi hi tswalela yini khenseli swinene nkarhi wa n'wina buti inkomo buti I khensa hi sweswo mingiseri mugana lona FM hi leswi tlhelo rin'wana leri mingiseri a taku na rona wa swi vona i khe ni ti fambela na muti wa mehe ivi fike ku chika hi nike 1005 ni fanele ni sungula ku hlamusela ku loyi i nghamu loyi matebula loyi hi we mani we awara ya n'wenhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava hi ta vuya na tatana matakanye loko hi vuya aka mahungu ya misava va hi byela timhaka ta swakudya eswikolweni sweswi awara yan'we mahungu hi lawa ya awara yan'we nhleka Nana FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela la nghena ka leya lava mathekisi vayisa lava mathekisi va hi ndlela yin'wani ku ri lero vona se va ti byelini ku hayi hi vona laha ndleleni ni lomu la ku va vona ku ri magwala mi nge kumi loko mo fika mi ndla mistake maybe mi driver na wrong na yena or vona va ku ndlela mistake mi nge n'wi twa ku ni ta ku ba va ri hi ta ku ba ti tele ngopfu laha Mamelodi mina ni kumeka la Mamelodi ku na timovha na vona swa tipatrol last vhiki leri nga hela nte loko ni chayisa vhela ni ku ni ya kaya a ku na bagi yin'wani yi tikomba yi ri ya khampani yo karhi a va vuya tirhweni va yisa lawa ku tini taxi ti ri timbirhi va hlongorisana na damani leyi n'wana yi fika yima mahlweni ka yena leyi n'wana yima ndzhaku ka yena ku chichiwa va yisa lava va ri laha ndzeni la ku a va chiki va ya rinkini otherwise a yi chika na wena sweswi na wena ya rinkini otherwise ta teka movha leyi ndzeni ta humesa le ofisini ya yena hi mali yo karhi ni fike ni yima ni langutisa laha vhela ku olovisana va heta va fonela taxi ya vunharhu va ta va fika va chicha va yisa lava va va khandziyisa lava ku va va yisa renkeni ende dama na khawula timhaka to va yisa lava hava mali mara va va yisini renkeni laha ni nga tivi ku renkeni ku fiki ku ndleka yini ta vuya Bootpet
Ahee botpet minjhani hayi yale ya mathekisi ma hi vula botpet ma hi vula ya mathekisi ma tiva na hina hi sukaku ka Malamulele mi kuma u khoma bazi ka Malamulele loko u fane u chika kumbe u chika xawela a wu pfumeleriwi ku chika xawela ve chika bara u ta kota ku khoma taxi mara bazi ri kha ri helela kwihi a xawela na lava mabazi va ta ku byela ku ha chiketelani kwala bara hi ya helela xawela mara hi nge yimi ve te hi nga yimi va mathekisi ve ri hi nga yimi la ndleleni lero loko ri ku u chika ka xin'wana xitichi kwala mahlweni va ri ku nga yimi famba u ya helela skwinikwini na le skwinikwini va va pimela ku ve bazi nsuka na ro kwihi a ka Malamulele hayi va hi tikisela shem enhlekani botpet na muhumelerisi kwalani botsindani la ku nghenela ka le wa mathekisi leyi ayi va mathekisi botpet va hi xanisa ende impela va teka nga ku vulawuri la magondzweni byi le ka vona ene a va hi khomi kahle na hina vakhandziyi ko va ku a ni ri hava chava hi ku vhela va tiveka va ri vanhu va nyimpi mo ni mi byela ka mudleva wa le humaka ka wona hi khandziye taxi loko yi khandziya laha maroleni laha yi fanele hi ya Giyani ku ta taxi leyi a yi suka ka Diza hi fanele hi nghena ka yona taxi loko yi fika laha va fika va hina hi fanele hi chika hi ku munhu luya i layiche yi nga si ba 7 ku ve hoyi yin'wana botpet hi hetelela hi chika botpet hi fanele hi famba hi milenge loyi byeriwa ku loko u khandziya yin'wana taxi a hi fanelanga hi khandziya yin'wana taxi hi fanele hi famba hi milenge hi ze hi ya hundza a swindlwana leswiya swa ka Nkuzani hi ku hi nga ta kuma taxi leyi nga ta hi khandziyisa so hi ku vona ka mina ni vona nga ku swi hoxekile ende va hi xanisa tanihi vakhandziyi ende a hi na say botpet cause loko i suka laha ka maroleni i ya fika a lokixini leyi ra kanjhakanjhaka i fambe mpfhuka wo fika kwihi va patrolile hinkwako lomuya va byela ku timovha mi nge ti khandziyi hi ku mi chike taxini swi vula ku vova va nga na timfanelo hi na timfanelo tanihi vakhandziyi hi hava hi ku loko va swi lava va pfa va strike la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona isweswo minyiselo mungena London FM langutaka 12 timinete ntsena ku bila wara ya 13 swiphiqo swa timhaka ta swakudya swi tikomba swa haya a mahlweni hi ndlela yele xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi tani ku va ku endleke yini hi ndlela yele hi mhaka leyi kumbexani hi nga ta va kha hi languta ku ya amahlweni hi bula na nkulukumba matakanye hi ndlela leyi ni nga se va amukela ni kume hungu la un'wana wa vilerisiwa hi ku un'we va masipala wa Greater Giyani xana mi ri yini hi timhaka ta vanhu lava va hlanganaka na swiphiqo loko swi ta ka timhaka ta nkululo hi ku hela ka vhiki hi ku ve ri n'wina mi tirha musumbunuko ku fika Ravuntlhanu swi kotekisa ku fika kwihi sweswo leswi swa ku va mi tirhisa masiku yalawo ntsena loko tshika ku pipe yi bloka ku ndleka yini va ta rindzela mvula a hi swona kumbexana loko mi ri kona nhlava ebyeleni kahle mhaka yo hi yihi kambe imani ya ka tatana matakanye bula na vona Mr. Matakanye, good afternoon and welcome to Mungena London FM. Good afternoon, Patrick and all your listeners. I also heard your clip in our 1 o'clock news just now. I understand you as the governing bodies, you have an idea as to how we can get out of this quagmire of food poisoning. Can you elaborate more, please? Yes, thank you very much once again, Patrick. Yes, we feel time is now. We can't keep on bearing without really getting a solution. And again, even not getting answers, who is doing this, for what purpose, for how long, and all those things. I think these are questions that we think the government is supposed to provide, particularly Agriculture Department, Health Department, as well as Trade and Industry Department. Particularly the local government. We thought they would be giving us an answer because local government have got the so-called bylaws. They're supposed to be using those bylaws. Now, we don't get help from anywhere. So we feel that now parents now must stand up and teach
their children that they must never buy anywhere from any trader that does not provide a receipt. We want our children to buy where they will get a receipt. Then if they get into a problem, then we can hold the trader accountable. We can also even claim lay charges against that trader. But for now, because we don't know who's telling what, nobody is really telling us what is happening with our children. So we feel I want to use your platform, Patrick, to call upon all the parents in South Africa to ensure that they educate their children, that they must never buy anything where the receipt is not being produced. Receipt must be produced so that now we can hold those people accountable if a child happens to die after the product that comes from that trader. Mm. But then is the problem not bigger than that, though, to say the problem who are the manufacturers? The problem is bigger than that. It's bigger than our schools, it's bigger than us, the community. Hence we are calling government through its state department, the agricultural department, the trade and industry department, health department, and local government, because this thing is bigger than us. Those people, those departments have got resources, have got people, have got human resources, physical resources, what. They must tell us what is going on in this country. And also, we should not forget also the intelligence. There is intelligence in this country. They must tell us who is behind it, what is the purpose. And lastly, that if these children survive, then what happens with this poison that is in their body? What is going to happen? We must look into the future and say what is going to... Because this person, I think, is nation thinking. They're thinking the nation. That if you target the children, you are targeting the future of the country. So we cannot sit back and say, no. This we can't. Then we are saying we need those answers as soon as yesterday. It must be told so that the government must take very drastic steps against that. And as we conclude, Dr. Matakanye, do you think there is any form of agency from our government? And if there is no agency, why does it look like our government does not even panic, does not even look to be surprised about things that are happening? Now, if our government really does not act now, as I said, they're supposed to act as early as yesterday. If they don't act, then I think I must stand up. Then approach Judiciary Commission so that they can look into this matter and make recommendation to the government. Now they must make recommendation to the government. And that's one route that I think I'm going to take now to look for. Our children who pass on must be compensated. They must be compensated. They must be compensated. So I think I just have to stand up and protect our children and look for the judicial commission to look into this matter. But do we have anyone we can say for those that needs to be compensated should be held accountable? Do we have a person that we can say now, or is it government that should bear the responsibility, should be held accountable for all the deaths that have since happened? It is the government. It is government that must be held to account. It is the government that must be held to account. I mean, we don't want to take law into our hands. Hence, we are looking upon the government to say, government, protect us. We have put you there. We have elected you to go and protect us.
Now, if they don't protect us, then they must be reliable. They must be liable for the death of our children. Tate Matakane, you can still swinene nkarhi wa n'wina. We cancel swinene, we cancel swinene. Inkomo. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM. Ku ava ku yini yimani ku byela swona ndaka leswi. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ku na ti-Uber sweswiwani. Ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi. Khalanga mo ta tlhela ni vuyi Zwana vuhlayiseki. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Antes iri ta tlhavuya hi ta twa hi yena. Wena u ri yini 0860002543 ai bulenyana ti mina ti nga sala hi timhaka ta swakudya ta huma ki va huvo ya vufambisi bya swikolo va ri i nkarhi wa ku mfumo wu nghenelela ngopfungopfu n'wina va timasipala ku va mi vona ku mi landzelerisa timhaka ta ku landzelerisiwa ka ti-bylaws kambe xivutiso i ku ti-bylaws leti ve nge ti landzelerisiwa ti kohoke ka timasipala tin'wana nakona loko ti ri koho hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xa muxaka lowuwani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku vana va le ku xaveni swakudya va nge ri swi kahle ku loko vana va xava swakudya va xava lava nga ta kuma xilipi nawu walowo a ku na milawu yo tala leyi nga vekiwa laha tikweni ra hina yi nga landzeleriweki swa tiveka ku loko munhu a xava vhengeleni i fanele a kuma xilipi kambe va le ku xaveni vanhu va ka va nga kumi xilipi swa tiveka ku munhu loko a xava vhengeleni i fanele a xava laha ku nga ta va ku vekiwe na ti-price swi vonaka ku xilo lexi 2 bob lexi 5 wa makume lexi yini va le ku xaveni vanhu ku ri hava ti-price kambe ku na vanhu lava va fanele va tirha sweswoleswo va vona ku va na ti-price ku va na mintsengo ti-price mintsengo ku va na mintsengo leyi vekiwaka ya ku komba ku lexiwani xitirhisiwa lexi ya xi xava kumbe ximakiwa lexi ya xi xava hi ntsengo wo nge kambe sweswo hinkwaswo a swi le ku landzeleriweni nakona loko swi ka swi nga ri ku landzeleriweni a ku na loyi swi n'wi vavaka sweswiwani ve ri loko i fika xava vhengeleni i fanele ku kuma xilipi xa ku komba ku i xave yini na yini na yini loko tshika ku endleka swin'wana swi tiveka a swi landzeleriwi hi munhu se nge kumbexani swi ta lavaka ku ze ku nghenisiwa voko ra nawu ku lava ku voniwa ku kahle hi huma njhani ka xiyimo lexi hi leswi tatana matakanya a va vula so ka tin'wana ta timhaka leti hi nga bula ha toho hi ndlela yaleyo va ku vana lava nga hundzi emisaveni va fanele va rihiwa lowu a faneleke a byala vutihlamuleri i mfumo wa hina hi ku hi woho a wu fanele va wu vona ku wu landzelerisa timhaka mfumo wa hina na sweswi loko ho fona sweswi hele ndhawu ya ka n'wina le hlengeletani mara loko i ya ku hlengeletani ya kwamela ku fikelela yini vavo ko fana na kwala i swiphiqo leswi hi nga langutana na swona laha tikweni va busy tinhlengeletana kambe a tinhlengeletana ta koho a ti le ku hi vuyeriseni sweswi ni vulavulaka ni kutani ni vone matsundzuka ni vulavule hi timhaka ta ka masipala ku a ve le ku ni vulavule hi timhaka ta ku timasipala a ve le ku ngopfungopfu masipala wa kwa kaya a Giyani ve ra vatirhi timhaka ta nkululu hi ku hela ka vhiki hi la ku ta twa ku va ri yini ni vona muvulavuleri wa vo va fikile se hi ta va nyika nkarhi va hi pfuna hi mhaka yeleyo ene va ta zi va hlamula na leyi ni nga yi twa la ya ku ve ri loko mi fanele mi ya vekela tombstone mi hakela mali ni rhumeriwe voice note laha hi mi yingisera ku hayi swi nge koteki kambe ti va timasipala ta endla sweswoleswo kambe xivutiso ku ta va ku vaaki lava va byeriwile ke loko ri va byeriwile lava va nga swi tiveki hi nga va vona nandzu na swin'wana swa leswi kumbexana hi nga va vutisaka swona kambe nsale leti minete ntlhanu hi nga se ya ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ya ta yimise ku yini ni nga kuma muyingiseri hi twa hi vulavulanyana timhaka leti ta swakudya leswi ku hi ta huma ka swona lava ka masipala hambi ho va nyika nkarhi loko se hi kha hi ya le makumu lava ku hi vulavulanyana hi timhaka leti ta swakudya miri yini hi xiringanyeto lexi nga tisiwa hi va huvo ya vufambisi bya swikolo ka timhaka ta swakudya ke 0860 002 543 i nomboro leyi hi tirhisaka n'we mi nga tirhisa ti-voice note hi cancel swinene ku va mi kandziyisini kambe hi ringeteni loko ri kha hi nga kuma mwini wo sungula hello inhlekani Bulphet buta mina minjhani hi kona munjhani hi pfukile mani kombela ku va xikalaveto inkomo papa I think nchumu wukulu lowu nga problem la tikweni ra hina Bulphet
hi hava leswi hi ngo i law enforcement. Munhu un'wana na un'wana tikweni ra hina u endla hi ku rhandza. Hi xo xiphiqo lexikulu swinene. Ni timavula mhaka yin'wana ya ku ka ngopfu sweswi hi mhaka ya ti-bylaws. Mi ta kuma ku yi kona milawu leyi nga kona exikolweni ya ku ri lavo xavisa va xavisa njhani. Mara loko sweswi mo ya ma yi lawa swi endleka yi nga vi kona. Kumbe vaxavisi lava na vona a va zangi va nga na nyikiwa. So hi xona xiphiqo lexikulu ka tiko ra hina ku ri n'wana na n'wanyana o endla hi ku rhandza. Ni ta nyika na xikombiso kwala makaya ma hina ku na vanhu lava vo ta hi le matikweni ma le handle lava nga fika va endla swiphazaphaza lamu a switandini swa hina. Loko mo cheka mi ta kuma ku munhu luya ne le hosini a nga tiveki kambe i le ku xaviseni kwala tikweni ra hina. Loko vana va ya xava va sungula ku vaviseka se va ka hi rini. Mara xivutsukulu a ku ta ku hi fike njhani ka ku vanhu lava va sungula ku xavisa va nga ri na mpfumelelo. Hi fike njhani ka ku ri vanhu lava xavisaka eswikolweni va xavisa ku nga endliwangi leswiya hi ngo i induction. Loko mo chekisa kahle mi ta kuma ku na vanhu lava hi ngo i ti-health inspectors ka masipala wun'we swi endleka ku ri na munhu un'we ntsena. So ku hava vanhu lava fambaka va cheka swilo leswiwani la tikweni ra hina. N'wana na n'wana u famba kha ti endlela hi leswi yena a lavisaka swona. Ene se hi fikela ka xiyimo xa ku ri xiyimo lexiwani a xa ha controleki ene swi nge vi simple ku va se hi tlhelela ndzhaku leyi hi ya tiyisisa milawu leyi maka se vanhu se vo endla hi ku rhandza tikweni. Kwala ka ku endla hi ku rhandza i mani a nga ndangi ku yini hi za hi fika la? Mfumo ni twa vanhu vo tala ngopfu va themendela constitution ya hina va ku it's one of the best misaveni hinkwayo. It's one of the best hi mhaka ku yi tikomba yi nga ri yi pfumela munhu un'wana na un'wana ku endla nchumu un'wana na un'wanyana hi nkarhi lowu yena a wu lavaka. So a ku na leswiya hi ngo i law enforcement leswaku ku ri nawu luwa wu tlhela wu tiyisisiwa kumbe wu tikiseriwa ku ri nchumu wa so a wu laveki. Hi hava sweswo. Se swi vula ku yini xikwa lexi xi xaviwaku leswaku khale loko na ha kula Botpet a ku na leswi va ngo i swipikitera. Ku na khampani leyo xavisa tinamuneti so leswo titimela leswo nyanganya. Khale a famba hi tixopo va kha va xava xin'we va testa ku ri hi yona ya hina leyi na. Va lava xilipi ku ri mi xavi kwini leyi namuneti a ya hina leyi va yi teka. Swi tshame swi endliwa ku hi sweswo. Se swi vula ku swi le matlhelweni tikhampani leti na to ku ze ti nga ha landzeleli swi vula ku ti yo kuma ko se hi le ka byandlana. Hi le ka byandlana. Ende a hi swona ntsena leswi mi ta tsundzuka ku ri sorry ku humanyana ka swakudya. Mhaka leyi Botpet a hi mhaka ya swakudya ntsena na switirhisiwa swa magezi swi fanekele swi va swi pasisiwini hi lava SABS loko ni nga hoxisi. Ma mi ta kuma ku tirhisiwa swilo la swo nghena njhe tikweni. Swo nghena tikweni a swi pasisiwangi swi le ku tirhisiweni hi vanhu a zangi swi pasisiwa. Swakudya swi kona kwala tikweni a zangi swi pasisiwa. Ivi namuntlha hi ta ku ri leni ku xavisa swakudya leswi swi va swaku vanhu. Xivutiso a fika tlhela ndzhaku ku ri milawu leyi nga kona exikolweni loko xavisa swakudya yi kona ke. Mi va ndlisini ti-induction vanhu lavaya na lava le xaviseni na hi ku mundzuku mi ta swi twa ku yin'wana NGO yi ta ya court yi yisa mfumo. Nemetweni pota cancer swinene hey ya katika kambe a fuku bila wara ya 13 a hi sunguleni hi hundza la hi twa mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano lawa ku ta twa lava ka masipala ku kahle matirhelo ya vona swikoho swa ntirho wu nga vulaka ku i office hours mara yin'wana ya office hours nhlave va fikile la hi ta bula na vona kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya awara ya 2 ya ta misekweni nhlekani. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka.
Afrika wa vulavula. ku na ti-uber sweswiwani ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi Thalanga mo ta tlhela ni vuyi zona vuhlayiseka tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ila nga komi mitsero mganalo na FM akoma ndlela 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula ai yini ni mahlweni nyana katsongo na mhaka ya leyi ya hina hi nga ka yona ya timhaka ta swakudya hi twa ku mi vona ngeti hi nga huma njhani ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku vhiki na vhiki ongeti se ntungu wa koho hi ta fanele hi vulavula kantsongo hi timhaka ta ku he swakudya swi nga ti tlukwa swi ku chakala swakudya swi nga ti tlukwa swi ku chakala xana xivutiso i ku swi ta ku tlukwa swi ku chakala ku fika rini hi ndlela yaleyo van'wani va le ku ringanyeteni sweswo ongeti mfumo wa hina hi wo wihi lahlekisaka wu nga hi sirheleleki kenela loko wu hi sirhelela kenela a hi ta va hi nga ri ka xona xiyimo lexi we u ri yini ke se ni ta va na ha teka tinqingho ta toleto kumbe ku fika kwalaha ka va 15 timinete ku nga se ba awara ya mbirhi se hi kho hi nga ta va hi bulana lava ka masipala va ri va ha ri ku endlenyana ka swin'wana laha kambe kusuka kwalano hi bula na vona ivi hi ta kota ku twa ku va yi hlamula njhani mhaka liya ya maribye ya xitsundzuxo leyi ngo nghena sweswi na leyi ya timhaka leti ti vulavuriwaku ta ku loko vanhu va kayakaya hi timhaka ta nkululo a va pfuneki hi ku hela ka vhiki a ni tivi ku leyiwo mukhanselara a nga kumeki yona va hlamula na se ta twa hi vona va masipala swoswoleswo kambe sweswi a hi cumingiserela i nga koho ku hi u ri yini eka 0860002543 xiyimo lexa timhaka ta swakudya xi tikomba xi ri kule ngopfu na ku fika amakumu a hi ringeteni un'wana mingiserelo hleka ahe njhani papa mina hi pfukeni minjhani nene hlayisekile ni kombela ku hlamulanyana ka yona leswaku ni kombela ku va xikalavito ya mhaka ya swakudya yi na ndzendzheleko nkulukumba ngopfu hi mhaka ya ku sweswiwani vanhu lava va nga le ku hlayiseni ka mindyangu ya vona hi ku xavisa swakudya a xikolweni va siveriwa a ku siveriweni ka vona it's alright hi mhaka ku vana ve le ku vavisekeni kumbe vana ve le ku lahlekeriweni hi vutomi hikokwalaho ka swakudya leswi vona va swi xavisaka a hi langutiseni ku ri swakudya leswi hi leswi va swi swekaka emakaya ya vona va fika va va xavisela exikolweni kumbe hi leswi va swi xavaka etixopeni na loko ku ri hi leswi va swi xavaka etixopeni swi vula ku ri tixopo leti ti xavisaka swilo leswi ti fanekele ti landzelerisiwa loko ti landzelerisiwa tixopo leti ti ta hi hlamusela ku ri vona factory leyi va odaku aka yona yi le kwihi khalanga masiku ndzhaku leyi ni nga twa va vulavula van'wanyana va ku hala Johannesburg ku kumiwe factory yin'wanyani yi ndla swikhekhani yi ndla na madzimbadzimba ene a swi le nawini ene ndhawu ya kona a yi basangi va ndzawulo ya rihanyo va fike va yi pfala se loko ku nga pfariwa mutihlame to fana letiya a hi helo hi swi lexi swi nga kona ho disadvantage ya vamanani lava va nga le ku hluphekeleni va kuma ku ti-2 rand tona ti ya nyika ku vana va hina loko va ya exikolweni sweswi mindyangu yo tala yi yimile a ya ha ri aku xaviseni ene mindyangu yo tala a yi na tipulani mfumo wa hina a wu yimi hi milenge wu endla leswaku tifeme leti ti nga le ku endleni swakudya swa mazimba hi ku ngopfungopfu xikulukumba ngopfungopfu laha a hi tincondo a hi vuswa a hi acha ku na mazimba lama karhataka ene mazimba lama a mo xavisiwa hi vanhu lava yantsena ma kona laha swiphazeni na se a ku kumeki factory leyi yi endlaka swilo leswi yi pfariwa inkomu khalanga kumbe mi nga si famba ka acha hi swi twile swi vulavuriwile ku na mhani van'wana va nga tiyisisa ku vona va hlamala hi ku acha vo ti xavisela a Mpumalanga kambe leswi mi taku na swona i mhaka yin'wana ya nkoka ya ku loko a ntivi kumbexani loko varhangeri va hina a va hi rhandza kenela ni tshemba ku a va ta twisisa ku va swi tiva ku swakudya leswi hi swi dyaku laha Afrika-Dzonga swi ndliwa kwihi swi huma kwihi swa olova ku twisisa mhaka yaleyo a ni ngo loko mi
mi odele maphilisi kusuka a Brazil ma tiveka ku mangene hi pet la Afrika-Dzonga. So swi vula ku na loko ku va na ti-factory ti nga va ku kumbexani ti tumbuluxe mintirho loko ti tumbuluxe mintirho swi ta va swi kha swi tiveka ku hayi hala ka mungongoma ku na factory ya ku endla acha hala kwihi ku na factory ya ku endla mazimba sweswo ya lexi xi fanele ku ta endliwa sweswi loko hi lava ku ta herisa swilo leswiwa a hi kumeni xiphephana xona xi xa mazimba ni vulavula ni ri loko ni kombela ku va xikalavito ni munhu loyi ni tirhelaka nawu ni le xiphoriseni ni tirha ka forensic loko munhu o va a lovile va ku dye swin'wanyana hina va forensic loko hi fika laya hi lava xivangelo xa ku i ncini lexi xi nga a nga xi dya xi nga n'wi dlaya loko ho va hi kume phepha ra yogurt xikombiso hi teka yogurt liya hambiloko yi kha yi tiveka ku yogurt i ya ka Parmalat hi teka yogurt liya hi yi package hi ta yi rhumela lab yi ta fika yi ku yogurt leyi i ya ka Parmalat a yi na nchumu xi lexi nga nghozi la ndzeni mara ku na nchumu lowu nga nghenisiwa wa poison ene muxaka wa poison lowu nga nghenisiwa la ndzeni i muxaka wa so sweswiwani swilo leswi swi nga le ku humeleleni na i tizimba ngopfungopfu tizimba leti a hi kumeni xiphephana lexiya ti nga va ti ri ta ka Nicknack okay loko ti ri ta ka Nicknack swi vula ku khampani ya ka Nicknack hi yona yi fanelaka ku ta investigate ku ri why swilo leswiwani swi ta swi pfariwile loko swi ta emaxopeni nga lava va swi order swi pfariwile vana loko va dya swilo leswi swi nga ta swi pfariwile va le ku vavisekeni vanhu va lahlekeriwa hi vutomi mi swi endla njhani ka sungula ka khampani ya n'wina loko ku ri i tikhampani leti nga kona to ka ti nga tivekeki ta na rito ra kahle ta ti-fake hikuva swakudya swa fake swi kona masiku lawa loko ku ri swona swakudya swa fake a ku identify-iwi khampani leyi manufacturaka swilo leswi yi landzelerisiwa hiko hi nga ta kota ku va hi herisa swilo leswi nga le ku laha ka Afrika-Dzonga ku tlula ku tsutsumela ku ya byela vamhani ku mi nga ha xavisi hikuva loko va ka mi byela vamhani lavayani va nga le ku hluphekeleni hina hi nyika vana va hina ti-2 va ta kota vamhani lavaya kahle at the end of the day vamhani lavaya va hetelela va ve na swin'wanyana swakudya leswi nga ta pfuna vana va vona hi ku sweswani va swi kotiwi loko vana lava a volova hi mhaka ku leri va dye vuswa kumbe va dye nyama kumbe va dye tincombe leti xavisiwaka exikolweni a ku ta ku ri swin'wana a hi ta ku hi swi va swi swekaka a swi basanga se a hi mhakankulu leya acha leyiwani ni yi kini yi kha yi vulavuriwa loko ni nga tivi ku acha leyi va nga va volo hi xava hi ku ti-acha ta tin'wana ta ti-fake mami ti kona a hi swi tivi ku ri va nga va yi xavekile mara loko va yi xavela ka nemetwi inkomo a hi sungula ni hundzala ta va ya yisa mahlweni ka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mingisero mkanalo na FM a hi kumeni wo hetisela laha hi ta ku vulavula na Mhlavi 0860002543 a hi tweni ni n'wana mingisero hi loyi nhlekani minjhani epfukeni minjhani pa ipfukile mi twalala mi swi rhumberinyana mo tlhamutlhamunyana swi kota ku twala kahle a ku rhomba ko va swi nga yi swona business mara no na hina hi ringeta ku hi vulavula hi yona yale ya swakudya lomu xikolweni ku na xiphiqo la tikweni ra hina ya xo xa swakudya ku nga ka un'wana na un'wana ene milawu yi kona milawu leyiwani loko yi ri kona va yi tlhatlhele van'wanyana va ku komba ku a hi le ku tirheni ni nga va na swivutiso ehenhla ka mhaka leyi mara na swi twisisa besitete mi le tirhweni mi nga ni hlamuli i ku loko mi tsundzuka nkarhi wun'wanyana ka ha kuriwa a ku ri na swin'wana a hi tala ku swi vulavula exikolweni wa ku ve emidendeni ya Babylon
vanhu va tshama va tshama hi rile loko hi tsundzuka tiyo mara lava inge va yisile vukhumbini va kombela tinsimu ta sako eka hina Bothphethe laha hi nga kona hi le yisiweni ka ndhawu yin'wana yi vava ngopfu ene hi languteliwa ku hi tsaka hi xilo swi kha swi nga fambi kahle so tiko ra hina ra lava a hi tlhelele nyana la ka ku hi le ku yisiweni ka ndhawu leyi vavaka ngopfu nako hi languteriwa ku hi tsaka mi vula yini ni vula ku milawu yi kona ya ku fambisa tikhampani ta swakudya hi ndlela ya veriwaka swi ya vanhwini swi ri clean swi basile kambe loko mo langutisa ku na un'wanyana a nga ri ku tirheni ntirho wa yena ene loko ku ri na un'wanyana a nga ri ku tirheni ntirho wa yena a swi tumbelangi ku hila a nga khoma tiko a nga ri ku fambiseni hi yona ndlela leyi faneleke loko vutihlamuleri byi nga byariwangi ehenhleni ka mhaka yaleyo a hi nge fiki emakumu ka yona hi mhaka ku ta va ku ri hava munhu loyi a nga na vutihlamuleri ehenhleni ka swona ku va vanhu va kha va xaniseka hi ndlela leyi swi vava Bothphethe n'wana a huma a ri kahle loko a vuya kumbe u kuma tikholi tsutsuma exibedhlele u endla yini swi vava ngopfu a ha hlayisekangi na loko ri pela vanhu va vuya va ri kahle vana va vuya va ri kahle lomu xikolweni wo khensa ku hi hlayisekile siku ra hina hi le ku ka ku vava Bothphethe so mani swi twisisi ku lava nga hi rhangela va vona yini loko swi kha swi endleka hi ndlela leyi loko a ku ri hi ku hi vanhu lava hi rhangelaka va hi vonaka ku endleka yini a swi fanele swi nga ri kona swilo leswa muxaka loyiwani hinkwawo hi fika ka swiyimo lexi ku ri na vanhu kawula va khoma timiti masiku hinkwawo va vulavula hi yini ku nga lunghisiwi swilo swa tiko hi ku loko u ya hala matipitipiti loko u cheka hala u ta ku ve khampani ya vona yi kahle yi fika njhani ene vanhu lava va nga na yona kwalaho va ri yini hi kona kwalaho ku endliwaka swilo sweswiyani mato ya hi tiko ri hlakani ngopfu Bothphethe hayi ni kombela ku twiseka hayi hlayisekani Bothphethe ni veteni boto va vena khensini nkarhi wan'wena Thank you. Hi sweswo mingisero Munghana FM ni bula na tatana Stephen Mabonda va vulavulela masipala wa Giyani ku hela ka vhiki ni kume tinqingho to tala leti ti vilerisiwaka hi ku ka va nga kumi ku pfuneka loko swi ta ka timhaka ta nkululo se xivutiso ku ta va ku ri ku xana hikokwalaho ka yini va tirhisa timhaka ta nkululo tanihi ti-office hours ku se ku ba 4 loko yi bulokini a va ti ngheni hi ndlela yaleyo khalanga loyiwani ri yena kulani ange i tirhise mathebula DPR SABC.co.za a ku mfumo wa hina a wu hi rhandi swo biha i ku se hi dlawa na hi mazimba ku hluphekisiwa i khale hi hluphekisiwa a va ditona timali khalanga kambe va hi protecta i ntiyiso milawu ya hina a yi landzeleriwi hi hava vurhangeri kulani u tirhise mathebula DPR SABC.co.za hi ndlela yaleyo Thami Malumbe u ri Bothphethe Taxi Association yo ti endlela la Joni u nga hambana na mugayo amahlweni ka maphorisa hi ku va na titaxi na vona se hina vomani Thami Malumbe a nga tirhisa mathebula DPR SABC.co.za nqoleleni Courtney Mshwana Bothphethe ni kombela ku pfuniwa swo pfuniwa a hi pfenini okay swo pfuniwa hi ta swi languta ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo se timali swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko leswi kumbexana a swi ta lava ku hi swi languta ku ya amahlweni hi vona ku hi pfuneka njhani hi ndlela yoleyo a hi ku tweneni yima ni amukela Mhlabela ku na mavhengele ya nga emakulungu a ku lava ku ta va ma xavisa kambe ya nga se endla tani
yimani amukela Mhlave ni ku twisa ku va kola va ta ni pfuna ku swivutiso leswi va swimbirhi ni nga swi vutisa va hlamula va ku yini Mhlave nhlekani enhlekani khalanga enhlekani na vayingiseri ka Afrika va vulavula khale ni nga se mi vona mhani ri na ku pfumela ku swi swa hina swi le ku fambeni kahle la Giyani loko ni languta ni vona ku cinca matsundzuko loko mina mi vulavula hi ka hi tenga timhaka ta ku a Giyani ku na xinyami hayi a Giyani ka layitha swilo swi kahle hi tenga ku hayi mapatu se mapatu ya tikomba yi ri kahle kambe ku na vanhu se va rilaka laha ku va rila hi yini ni ta mi byela loko ni vuya a mavhengeleni a hi sungula ni hundza laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisela munghana lona FM khenseli swinene loko hi lombe ndleve kola u nga yingisela u ri kona nhlekani lowu hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM kulukumba Steven Mabunda va vulavula masipala wa Greater Giyani a hi tweneni ku vo va angula va ku yini Mhlave ni mi xewetile hi xewetanini ni kume xivilelo xa leswaku vanhu va le ku titshameleni a ka timhaka ta nkululu leyi a ti xiphiqo a hi mhaka ya ku pipe yi blokini kambe xiphiqo i ku loko ti bloka a ku na lava kota ku tsutsumela kona mi ri yini n'wina tanihi masipala inkomu khalanga inkomu na le ka vayingiseri mo hi sungula hi kombisa kumbe ku rilana vo vayingiseri nkululo a hi nchumu lowu i nga swi kotaku ku khodelela hi tshama na woho wa karhata swinene i ku navela ka hina ku ingaku ku ngo va hi ku copeta ka tihlo loko ku ri na xiphiqo xa nkululo hi kota ku xi solva kwala na kwala mara ntiyiso swa laveka ku hi wu vula ku hi na nkarhi lowu hi za hi ti nyika na nkarhi lowu hi nge i turnaround time ya hina leyi na yo mi nga yi questionaku kambe khalanga mi nga swi vutisa mi ku swi na turnaround time ku va ku ri na emergency yo tani vanhu va va tshame kwihi mara ntiyiso hina yo yi va turnaround time ya hina loko hi ku hi tirhe kahle yi fanele yi nga tluli 48 hours ku nga 2 days se ni vula leswi khalanga a ni swi tiva kumbe ta vula sweswo hi mhaka a ni swi vula ku munhu i fanele a va tshame na nkululu kwa so i ku navela ka hina ku loko swi va swi humelela kwala hi tlhela hi ta swi lulamisa kwala mara ka xiyimo lexi hi nga ka xo sweswi a hi swi koti mara mo ni rhanga nhlamulela liya ya ku tsandzeka ku va hi fikelela va ripota hambi ku ri hi weekend ni boheka loko mi ni lume ndleve ku na mhaka ya ku muxaka lowuwani ya muyingiseri ni lavalavini ka tiofisi leti ta hina ti tirhanaka na mhaka leyi ni lava ku ta cheka ku kambe a handle ka nambora liya na n'wa mi tiva liya a hi tirhisa hi nga yi tumbuluxa hi nkarhi wa COVID ku na ndlela leyi voho hala ka swa nkululo va yi tirhisaka ku vanhu va ripota mhaka aka vona hambi i nkarhi wa ntirho kumbe hi nkarhi wa ntirho na se ni va ni byelaka ku yi kona ndlela ivi na mehe loko ni ya nghena namuntlha nampundzu laha ofisini kwalaha nyangweni laha ku na xiphephani xi nga damarhetiwa tinambara leti tinharhu ni nga ti khoma laha ni ti kopi kwalaha ene ti tsariwe swoho ti ku water and sanitation swiphiqo hinkwaswo swa water na sanitation contactani tinambara leti for emergency ene ni ta ti teka na u ta vona ku ta tirha na ni ta ti teka ni ti ringeta mi ringetela hi vona ku va ti hlamula na leyi mi nga ta yi tshika nyana for sweswi ni nga yi funga mi swi vonini ni yi fungini hi leyi yo sungula ya 082 hi liya a mi hamba mi fona na n'wina mi kuma sisihlamalana yes ene a mi vula na n'we mi ku wa pfuna sisihlamalana se i ku hi swi nga ha tirhi sisihlamalani u tirha aka ofisi ya mina khalanga u le ka desk ra ti-complaints ene ti-complaints hi ti vitana ti-complaints endzhaka loko turnaround time yi hundzile so vanhu a va hamba va ta through yena ku vhe ku sunguriwa ka yena swi ndzi nga ku ya tirhaku swikululo na tinhlamba ti wela yena a nga si za va pfuna va ku wena hi nga tshama na swilo leswiwani so nambara ya hi ta pa hi susininyana hi ta yi vekela laha hi nga ta va komba ku loko va mi frustrata vanhu va hina va mi frustrata ripotani ka yena se yi va yi ri complain
se swi vula ku loko mi ku turnaround time ya n'we 48 hours kwa emergency kwala na swi ene jaha loko a hi tirha kahle khalangani la ku ta vula ntiyiso ku na sweswi na yo 48 hours yaleyo loko ni swi chekile a hi swi koti ku yi fikelela xiphiqo yini ti cases ti komba ti tlula capacity ya hina ya vatirhi va hina aka ground so ku na lexi nga ku endliweni ku addressa sweswo a va karhi va ni byela ku hi boheka ku ya hi ya appointa panel ya ti-contractors lava va nga ta assistana na xitafu nyana lexi xa hina xo ondza xi nga ku tirheni sweswi hi swoho leswi endlaku ku na emergency liya hi za hi ku xikolokolo 48 hours yo leyi hi nga ta kota ku hi phusha hi mi attenda i mhaka ku vanhu lava na vo ava xitafu lexiya a xi well capacity xitsongo so mara hi lava ku ta xi pfuneta ku xota yini ku xota mali ku xota yini loko xi va xitsongo hi ku loko mi ndla kontraka na yo swin'wana hikokwalaho ka yini mi nga vi mi thola vanhu mi ku n'wina mi tirha na ku na timhaka leta swiphiqo leswiwani hi n'we laha ivi mi ndla xitafu xi tshama xi ri koho kumbe vo to tshama va nga ndli nchumu loko se mintlhontlho leyi vulavulaka yo hundzini i swimbirhi leyiwani ya tikontraka ya hatlisa na loko mi thola loko hi ta va hi vone ku xitafu i xitsongo hi ta thola vatirhi hi nkarhi lowu hi nga ta va hi karhi hi thola kumbe vo ka va nga kumeki a va swi lavi ku tirhana na matlhelo lamamani hina vo va ku tirha hi nkhinkhi a va swi chavi futhi va ku tirha hi nkhinkhi mara a va swi koti ku ti-cases letiwani va loko ko tshika ku ne swimpfulana swa koteka ku mi kuma ku loko n'we mi ya report-a se mi number 8 so mi le layinini that's why na 48 hours yaliya ya hiba futhi so loko hi ri na panel leyiwa hi ta kota ku hi tlhe hi vuya hi treat-a tanihi emergency loko yi ri emergency hikuva luya i ta va a tirha ku fana na loko ku ri xitoko wa swi tiva ku sweswi swi ni tsutsumela ku ya ku tirheni vanhu va teni ya tirha ta tirha na loko ku ri swi vula ku a tirha 24 hours i ta tirha mara mutirhi wa hina i ta lava ku vona ku hi ta n'wi hakerisa ku yini ti-overtime ta kona so yaleyo yi tshamise sweswo ni lava ku ta tlhela ni va nyika lava nga complaina ku a va swi koti ku yi kuma ni lava ku va nyika tinambara letiwani ni vulavule na directora loyi a nga ku edeni sweswi ka technical services ni ku ni eda ya wena nambara yi va number 3 loko va nga va kumi vatirhi lava loko va va fonela va ta fonela na director ene sweswo swa tirha loko fonela vatirhi nga va kumi swi loko fonela director swa tirha hina swi tiva hi tshame hi hlupheka ngopfu timhaka teto ta nkululo loko i lava director a swi hlweli so tinomboro ta vona ava teki nambara leyo sungula i 081 724 5604 ya vumbirhi kumbe ni tlhela ni yi ripita leya 081 724 5604 083 549 1949 083 549 1949 loyo hetelela i ya director na mkombela hi nga sunguli ka director a hi sunguleni ka leti ya timbirhi hi nga mi nyika tona ya director yi ri 071 596 3548 071 596 3548 leyi a yi vi yo hetelela se loko hinkwaswo swi va swi karhi swi tsandzini khalanga na ya hina nambara yi dumini ya tiveka loko va ta ka hina se ku va ku ri complain ya formal se leswi a nga acta loko se a suka swi tsandzisa ku yini loko a suka hi ta update khalanga mi nyika ya loyi a nga ta va a nghenini mo hi swi kombisa ku ka ha ku hela kontraka ya director and ti-processes ta ku yi fila position ti le ka advanced stage all right so leya ya masirha ku endleka yini a ni swi twa mara ni swi twela kule se un'wana za ni qonda a ku hakeriwa mali 2 point kuna 2 point swin'wana kwala 2.3 na mahlandla ku endleka yini hikokwalaho ka yini vanhu va fanele va hakela mi fike njhani tanihi masipala ani masirha lama ma xaviwa masirha ma xaviwa
mo hi swikomba kahle ku hi laha mi nga kombisa hi kona swa endliwa na le ka ti-municipalities tin'wanyana swi ngo hambana kumbexana hi ku hala ka masipala wun'wana ku hakerisiwa ku yini na ku la ka hina a hi nga swi endli at all se loko swi ta sungula swi sungule kwale ka IDP public participation khalanga hi ta pfumelelana na voho vayingiseri loko va ku hayi na yini ka IDP a hi swi twangi swi possible mara again me no vona ku swi hi pfula mahlo hi ri vaakatiko nakambe ku loko va ku kuna IDP munhu a nga yi specifically a ku me no yela leyi ya ku nghena a tiyeli ku yela loko se ti pakele tibaki kumbe loko se ku pake tibaki a tiyeli ku la ku ta vatwa ni twa timhaka leti hinkwato ti ta ve ti kanetiwa kwalaho ku loko ti nga kanetiwangi va famba ti-processes ti famba va approve loko hi vulavula sweswiwani va sungule ku implementa hi mhaka ku na leswi hi swi vitana ku cancel resolution so cancel resolution se va nga tipolitiki lava va pfumerile ku swi ta koteka lakiya swi endleka ka masipala hinkwawo kumbe swi endleka la dorobeni swi endleka hi to swi khumba ngopfu va le dorobeni ngopfu vona mara a ni ku na lava se va ta lahla le ka voho swi tlha swi tlakukanyana i vayeni loko va ta lahla swi fika swi hambananyana na va la dorobeni loko i ri le ka mugongoma hi ku na ku yi le masipaleni mara a swi ya le tihosini le okay no ni mitwini se swi vula ku loko hi ka hi rila a hi rileni hi ka hi twisisa ku swi leswi swi sungule ku karhi se swi vula ku loko munhu a ri na xivilela a vutisi mukhanselara wa yena hi sweswo hi nga tlhela hi swi vula kahle ku swi fikile na vakhanselara va vona a ni hi vo va nga endla resolution katsa na yo khansela yi swi kumile community ya swi rejecta yi swi kumile okay so unfortunately hamba yo swi lava ku ya swi cinca sweswi milawu ya treasury a yi pfumeli yi lava ku yi rhanga hi implementa hi za hi ya fika hi landzelela milawu ka adjustment hi February hi ko hi nga ta tlhela ya swi langutisisa hi vuntshwa so mara until then swa tshama sweswo akeri ni mi khenseni mhlaba khensa mekhalanga anta yi khumba loko nkarhi wu pfumela hayi fikini kwana nongonoko lowu u humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathewu la hlangana wona nakambe nongonoko lowu fanaka munduku kusuka a studio 2A mbana siku lerinene dzumba la mina nongonoko lowu landzelaka andza ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na mani nkosi na Chauke nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela